Aha ni kuri Bukungu International Stadium ahagiye gufungurwa ku mugaragaro imikino ihuza ibigo by'amashuri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba izwi nka FEASA ku nshuro 22. Ni imikino yatangiye guhera ku munsi w'ejo hashize ariko ikaba ifunguwe ku mugaragaro uyu munsi. Minisitiri w'uburezi mu gihugu cya Kenya Ogamba Julius niwe wafunguye imikino ku mugaragaro. Nyuma y'ibirori byo gufungura imikino ku mugaragaro hakurikiyeho kwesurana ku bigo by'amashuri. CGFK Kicukiro yatangiye neza itsinda Highway yo mu gihugu cya Kenya ibitego 3-1, mu gihe kandi APR Rugunga pira amaguru yaje gutsindwa na Agaye yo mu gihugu cya Kenya ibitego 2-0. Mu mikino y'intoki nka basketball, ITS Kigali mu bakina ari 5-5 yatsinze amanota 92 ku manota 42 ya Rumala yo mu gihugu cya Tanzania. Mu gihe kandi muri handball Adegi Gituza yatsinze bigoranye Ngombe Secondary School yo mu gihugu cya Uganda ibitego 33 ku bitego 30. Muri volleyball kandi Philippe Neri yo ku Gisagara tsinze Gogo yo mu gihugu cya Kenya amaseta 3-0. Petit Seminaire Virgo Fidelis yo ku Karubanda yo itsindwa na Bukedea amaseta 3-1. Uyu Nutabu Tegla ukina ikipe ya CGFK ndetse na Uwase Belinda ukina ikipe ya Saint Bernadette baragaruka ku buryo imikino yabo ya mbere yabagendekeye ndetse n'intego bafite muri uyu mwaka. Ejo twabashije kwiruka, twakinnye uyu munsi tumeze neza, byaduhaye imbaraga, twabashe gutsinda umukino twitwaye neza. Gusa ikipe twakinye nayo nkuko twiteze ntago ariko yaje, ni twabonye nyine ni ibisanzwe natwe dushizemo imbaraga, intego dushaka kugeraho natwe twayigeraho. Umukino wa mbere twawukinnye ejo, twakinnye n'ikipe yo mu Bugande, twitwaye neza, twabashije kuyitsinda, biduha icyizere cy'uko tuzatsinda n'indi mikino ikurikira. Birashoboka ko nta kidashoboka, uko amakipe uko twari tuyiteze ntago ariko turi kuyabona. Rero nimba twabashe gutsinda ikipe yo muri Kenya 3-1, abanyarwanda batumvaga yuko twabikora. Niyo mpamvu rero natwe twajanga kugira tubeke icyo dushoboye nk'abana b'abanyarwanda. Rwose igikombe birashoboka ko twagitahana iwacu. Abanyarwanda turabizeza kwitwara neza, gupresentinga igihugu cyacu neza, ndetse no kuzana ibihembo byinshi muri uyu mwaka, ndetse no gutegura imbere hacu heza. Uyu ni Mateso Jean Dodier ushinzwe tekinike mu mupira w'amaguru, aramya neza ko uyu mwaka amakipe y'u Rwanda azitwara neza kandi iyi mikino y'uyu mwaka izarushaho gukarishya ubumenyi bw'abanyarwanda bayitabiriye. Urabizi ko tujya tuvuga ko ikipe z'Abagande ziri hejuru yacu, ariko mu mikinire yabo nubwo dukina natwe nabo, ariko usanga ko nta kintu kinini baturusha. Icyangombwa cyabo n'ikindi cyacu dushobora gukora nuko dushobora gukora ikintu kijyanye na development. Nidukora development nziza mu myaka 3-6 tuzaba dufite national team y'abanyarwanda gusa bamaze kumenya football cyari cyo. FEASA uyu mwaka yitabiriye n'ibihugu 6 birimo Kenya, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi na Cote d'Ivoire yaje itumiwe. Imikino yo navuga ko irarimbanyije mu majonjora ku munsi wayo wa gatatu. Dutegereje kureba ko u Rwanda rugomba gutsinda rukitwara neza, ndetse tukabona ama equipe menshi azakomeza mu mikino yo gukuranwamo cyangwa se muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ngendi Uyimana Olivier mu mujyi wa Kakamega mu gihugu cya Kenya.